kabrek 5.000 lho. Ini lek mancing ngene nek rontai. Lah. Jare ono freezer ora apa-apa. Kena freezer yo nyunyut. Ade. Kerasa di om. Lah yo. Koyo kok budal mancing. Ngono. Ono jarang. Oleh amunisi sih, Bro. Bos, siapa bos kabare? Api-api wae. Nyapo jarno turu gugak. Sakno ta wonge delon ala. Keselen lon. Bakule tepar bulu. Oke bro, assalamualaikum. Mancing mana bro? Kayak ngono lho. Loh. Pindah. Aku pangku. Loh, ngono lho. Ya tenang. Cawas. Ya saya ngono, langsung nyanyi cerewet gitu lho ya. Kadang gak percaya. Aduh gelo oleh kecil sama tuane. Loh, tenang. Aduh pemirsa. Ada sing lato-lato. Mbae kok melu pemirsa. Iki lho celap mah. Aduh. Di tangan aman bolo. Tanggane maneh bolo. Wedah-kedah pemirsa. Waduh, contone kaya ngene lho. Tanggane. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing maneh bolo. Hari ini mancing lagi di lapak bendat bro. Sendiri lagi bro. Lah sendiri lagi. Lapake sepi bro. Padha riyayan wonge. Debit air sudah naik bro. Nah, siki lokasine ya bro. Oke bro, wis lanjut uncal-uncal bro. Kemau ya wis prepare wis kari uncal-uncal bro. Oke, lanjut bro. Cilik gak oleh jadi. Ini bisa wing 20 bonjote 19. Oke mas, dewe mancing wis pokok budal para pangane wak ya. Bismillah, percaya rezeki. Oke. Iya. Sampai air nepi lho ya dibau ya dik. Keren aku. Emang gak sakti rugi ya.
Ini ndelok ikune ya apa jerune ya. Betul. Senang tau ora iki. Laris bolo. Laris. Kenapa ini? Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Tenang bolo. Alah. Akhirnya cair bolo. Iya, mendarat dengan sempurna. Selamat magane rezeki ono. Ada. Tenang bos, tenang bos. Akhirnya oleh gambar bro, gambar gitu tak butuh contoh nih. Ya contohnya bro, makro arek lo enak lo, kapingnya nah lo enak kembung wetenge bolo, tanganku digigit bolo, masuk karamba de cair aku de kasih dondok. Masuk karamba bro, masuk karamba. Mari tak jerok nomor gelem ae. Dasar. Yo. Luka dasar nemen sih. Oke, bolo lanjut uncal-uncal mana bolo. Lulu dan
Gila gila gila. Gila gila gila. Lu 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 lu. Lu 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 lu. Enak ya, awas. Awas nyantol. Lebih serem seperti itu pemirsa. iya enak tau bro tani lo gila gila barangnya bolo Lho awan jero jaring. Oh iya. Oh bolo contohnya bolo minta tuh bolo. Ikan seperti ini iki bolo. lho bolo tak masih nah iki lho bolo Lumayan bolo. lumayan bolo Yo, tak masukkan. masuk karambak bolo tanggane bolo ya opo ngene iki kon akhirnya kena juga bolo kan makan waya wah alalalala ngepas aduh gila kabeh laris kedua bro iki lho empat bro empatnya iki bolo areke bolo bobot 10 kilo iki lu lah iku Kakek melengkung. Kayak ngono lho. Pindah. Aku pangku. Ngono lho. Ya tenang. Cawas. Ya saya ngono, langsung nyanyi cerewet gitu lho ya. Kadang gak percaya. Aduh gila oleh gede sama tuane. Lho, tenang. Aduh pemirsa. Ada sing lato-lato. Mbak kok melu pemirsa. Iki lho celap. Aduh. Di tangan aman bolo. Tanggane maneh bolo. Wadah pemirsa. Waduh. Contone kaya ngene lho. Tanggane maneh bolo. Lakone sebelah kanan. Aja lali iki kukuruyuk bolo. Waduh bolo anjene sakmene bolo penampakan. Akhirnya aku mlebu TV juga bolo. Nah, mono lho bolo lho. Dan awas ucul. Waduh.
Mancingnya mencetat ke driji saya, Bolo. Aduh. Eh, Mana ini, Bolo? gimana bolo? Iki bagian nyuting tok lho ona lho. Cangkeme salongan bolo lho. Bolo. Waduh. Cangkeme salongan bolo lho. Buntute petang nyari, Bolo. Waduh. Untuk petang nyari lho ada lalu. Yes. Kayak iki ikan terbesar sealam semesta Ya kudu tak kancane sama lancene. Bolo, sekian lama aku dibully oleh tetangga, Bolo. Tetangganya membuli. Ternyata oleh dia. Waduh, delok dalah. Aduh, mancing mania. Aduh. Sombong amat. Mangap. Masuk. Kamera sisi aku, Bolo. Masuk karamba bolo. Oke bolo, cek hasil akhir bolo. Hasil akhirnya 2 biji bolo. Loh. Apapun rezekinya tetap disyukuri bolo. Sing penting iso budal ninggali. Wis bahagia ya bolo. Oke bolo, video tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.